Iktar minn ġimgħa wara d-digriet tal-qorti li qalet li hemm diversi fatti li jistgħu jindikaw li sar reat, il-Ministru Korra Mizzi jibqa' jinjora sejħiet persistenti, inkluż minn diversi ġurnali b'mod editorjali biex jissospendi lilu nnifsu sakemm l-inkjesta dwar il-Panama Papers tieħu l-kors tagħha. Ministru, għaddew diversi ġurnaliet mid-digriet tal-Maġistrat Dorin Clark, hemm ukoll anke sejħiet editorjali biex inti u Kix Kembri almenu tissospendu ruħkom. Se tagħmel dan? Jiena naħseb kif tiġa qabel li minn darba darbtejn tlieta jidher ċar li m'għamil xejn ħażin. Il-Ministru Mizzi li qed jimbotta lilu nnifsu biex ikun il-Prim Ministru futur ta' pajjiżna qed jibqa' jinsisti li d-digriet tal-Maġistrat Dorin Clark ma daħlitux bħala parti minn inkjesta. Sitting Cabinet Minister li qiegħed sitting Cabinet Minister li tiġi qiegħed inkjesta kriminali. No, għandek żball, naħseb tajb li taqra d-digriet tal-Maġistrat ukoll. Kulħadd tieqrah bl-istess mod, Ministru. No, naħseb interpretejtuh kif tridu. Mistoqsi dwar iż-żiela ta' żewġ membri oħra fil-bord tal-Air Malta, Korra Mizzi qal li dawn kienu meħtieġa. Iż-żewġ diretturi ġodda huma n-notar Ian Castaldi Paris, Chairman ta' Identity Malta, u Ronald Mizzi, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' Konrad Mizzi. Nefqa f'miżati tad-diretturi tal-Air Malta aktar milli irdupjat minn 53,000 euro għal 113,000 euro. Korra Mizzi qal li ż-żewġ diretturi addizzjonali jġibu titjib fil-governanza għalih iż-żieda fin-nefqa hi ġustifikata. Nefqa f'Director Fees kważi irdupjat, ġustifikata? Id-Director Fees jirriflettu il-guidelines tal-Gvern, il-manwal tal-Gvern dwar dan u li nista' ngħidlek dwar dan huwa li l-Air Malta l-ewwel darba f'numru ta' snin qalet il-flus. Are they justified or not? Of course they are. Thank you. Dan fid-dawl ukoll li ċ-Chairman stess tal-Air Malta, Charles Manjon, qal li l-Air Malta għadha ma ħarġitx mill-inkwiet finanzjarju.